الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية إسلامية، تحية أهل الجنة في الجنة. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من أهل الجنة. آمين 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 يا رب العالمين. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه لنا عبدالله بن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة فوجد اليهود سماء فقال: ما هذا؟ قال: هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون، فصامه موسى شكرا لله تعالى. فقال النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, awon yettude allah o allah bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo allah mo mara ɗimmo mo mara nando. no mijorɗa fi makko o haray nanon o woniri. haray hiɗen e lewru hitande meɗen heyre nden, kono wallahi sa landike hande ko ɓuri hewde e julɓe ɓen ɓe anda hitande meɗen nden naati fi honɗum wona 31 décembre ma 1er janvier. ko lewru meɗen nden ni aranuro non no wiyetendu shahrullahi l muharram, lewru jombente. hande simi fayari ko 2 jombente, kono hay goto innata honɗum bonne heureuse année, hitande moƴƴere. en anditata ɗum ɗo ka lebbi men ɗi jeyɗen, en andi to yo ka lebbi tawatana enen jeyɗi. ko ɗo handen enen kadi weltodirangol. hikka heɓi duuɓi wulure e duuɓi 450 ilanelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe yiwi makka ɓe seni madina. ko ɗum woni 1447 ans ila immigration o waɗi ko wiyete kon alhijra. enen julɓe ɓen ko ɗo fuɗɗiɗe kontugol. jon noon ndu lewru ndu wonne ɗo ko ndu ɗo wiyete almuharram ka haala arabu, ka haala menen ɓe inna ko jombente. ndu lewru ɗo ko lebbi 12 woodi e nder hitande nden, ka enen julɓe ɓe wo ka portoɓe wo. kono ndu lewru jombente ɗo ko nduɗo pette allah inni e nder lebbi ɗin 12 fof o inni wo nduɗo ko lewru allah. luttuɗɗin fof hay lewru woturu o bakari e makko. kono nduɗo ko wiyete ko shahrullahi almuharram, lewru allah hormortendu ma hormantendu. lebbi hormorteɗi ɗin ko ɗi 4 no tawa e majji ndu lewru ɗo almuharram. nduɗo no tawa e majji kadi ko wiyete kon rajibi, no tawa e majji kadi ko wiyete kon sabbordu donkin e donkin. ɗiɗo wiyete al ashhurul hurum, lebbi allah hormorteɗi ɗin. jon noon nduɗo ko feereɗo, ko nduɗo tun allah baki e makko inni shahrullahi, ko lewru allah almuharram hormortendu. ndu lewru ndu wonɗen e muɗum ɗo ko nduɗo woni lewru aranuru e lebbi julɓe ɓen manditoɗen. ndu lewru ɗo ko nduɗo pet allah baki e makko o inni ko lewru makko. hollaɗiya kadi wona lebbi makko, kono ko bakani nduɗo kon e makko ko sabu teddugol fi mayru e mawnugol fi mayru. hay sumaye on o innare sahar ramadan on, lewru sumaye nun ko lewru allah. ɗon ko shahru tijaratu ma allah, ɗo noon ko shahrullahi almuharram. ndu lewru ndu wonɗen ɗo o jombente, kala ko anduɗen goɗɗo himo horude korka ɓurka moƴƴude e ko hoora kon fof
si suumaye on feƴƴi korka farilla ko horugol e jombente. Afdalu siyam ko ɓuri moƴƴude e korka fow ba'da Ramadan ɓaawo lewru suumaye ndum feƴƴude ko shahrullahi almuharram ko horugol e ndu lewru wi'etendu ɗo jombente. Bakkatu kadi ko wona waɗede kon fow hino mawnika Allah yiɗa tentini non kadi mo waɗi bakkatu e lebbi hormorteɗi ɗin. ɗum ko ɗiɗi wowluɗen ɗo rajiɓe sabboro donkin e donkin watton ɗo non ndu wi'etendu ɗo jombente. Ndu lewru ɗo wi'etendu ɗo jombente nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maki wo akthiru min siyami shahrullahi almuharram. Woɓe teriki en ɓe jeeji e yen hebbin horugol e nder ndu lewru ɗo, ndu lewru hormortendu wi'etendu jombente. Ko e nder ndu lewru ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɓe iwi Makka ɓe seeni Madina ɓe tawno alyahudaɓe ɓen juifɓe ɓen hino horayno nyande 10 jombente. Ɓe landiɓe ko fi honɗum ɓe horanta nde nyande. Alyahuda ɓe wi wo ko nden nyande Allah dandi annabi Musa alayhi salam o halki Fir'auna. Wo ɓe hori annabi Musa hori nden nyande sabu yettugol Allah weltano Allah. Fi honɗum o dandimo o kefero geddo Allah. Jaka yohiɗen heɓa e nder muɗum goɗɗo so heɓi welo nema himo yettira Allah sabu horugol. Annabi Musa hori nden nyande yimɓe makko ɓen kadi fof hori. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ari Madina non tawi alyahuda no horude nden nyande ɓe yeta ko sabu ɗum ɗo. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki nahnu ahaqqu bi Musa minkum, ko menen ɓuri handude e jeygol Musa e di onon. Fi on ɗum annabaɓe fof ko ɓe siɓɓe, julɓe ɓe ngari fof ko ɓe siɓɓe. Nelaɗo hori nyande 10 donkin on ɗum ko ndu lewru ɗo. Ɗum non hawra e honde tuma asewe yontere jango arowo ɗo fi on ɗum hande ko ɗiɗi. Jon non nelaɗo ɓay ɓe hori nyande 10 on ɓe maki miɗo tanƴini horugol ngol nyande 10 jombente kala horuɗo nde nyande Allah yafoto mo bakkatu mo waɗi e nder hitande. Sabu ko horuɗa kon nyande 10 jombente. Ɗon andi neɓari ko arafa feƴƴi ɗo horugol arafa yafoto bakkatu mo waɗɗa e nder duuɓi ɗiɗi. Hitande wotere feƴƴunde e hitande wotere arore. Amma horoygol ngol nyande 10 jombente Allah yafotoma bakkatu mo waɗɗa e nder hitande. Joni noon si tawi hande ko ɗiɗi haray 10 on hawroyay e asewe arowo yontere jango. Si ɗum ɗon feƴƴi ɓaynelaɗo hoori noon 10 on ɓe yi ko moƴƴere ko woni e mum. Fi jango wata alyahuda e annasara wi'oy e nyammintina en ɓe inna annabajo amen on ɗo ko menen o nyembini, ko menen o tawno no hoora ɗum ɗo o hoori, ko diina amen kan jokkuɗon. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki ɓay yehi ha hewti hitande ka ɓe fatoto ɓe maaki si Allah accilan simi wuuri ha hitande arore mi hooray 9 on mi hoora kadi 10 on hara mi nyembitari ɓe tun. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kono ko nden hitande ɗon hewtitoyta tawi nelaɗo fatike sallallahu alaihi wasallam. Karama ko ɓen non ɓe wi ɓaynelaɗo hari ɓe maaki ɓe fodi ɓe hoorayno 9 on e 10 on. Hande kadi woni e hoore meɗen sunna horugol 9 jombente watta ɗon 10 jombente. Hay si tawi hara ko ɗeɗo tun heɓuɗa e nder lewru ndu Allah yafotoma bakkatu ko waɗɗa kon e nder hitande. Joni noon 9 e 10 en andi ko fiyon ɗum horante. Wanen ɗon hakkunde laañe ɗiɗi haray jombente wona iidi. Ko enen tun mbaba en maaki innata jombente ko iidi. Jombente na iidi few. L'islamu on julɓe ɓen ko mari iidi ko iidije ɗiɗi maasi ɗuuɗi ha iidije 3. Ko lutti kon fow sen iidi ko enen iidi kono wona iidi. L'islamu on ko andi iidi ko iidi suumaye. Ɗon en yahay juulo en iidi. E iidi donkin ɗon kadi en yahay juulo en iidi ɗo woni ɗe ɗiɗi. Tammere nden ko iidi juma ɗon kadi en yahay juulo en. Kono mo be meɗen yo landi hoore mum enen mawnuɓe ga fulawa ha hande ko hombo ɓorni coñci kesi yehi juuloygol iidi nyande jombente. Waɗari
waɗata sataki waɗugol ko ɗum holli wona iidi Jombente ko lewru meɗen hitande heyre nden non ko ɗon woni ko nde naati kono wona iidi few ɗiɗaɓum nun kadi goɗɗo hoorata ñande iidi kadi si tawino ko iidi nelaɗo sa sallam yamirtano yo hoore ñande 10 Jombente jonnon ñande 10 on ko hooreteɗum ñande 9 on kadi ko hooreteɗum haray wattanen ɗon hiya mo hoƴƴa sa yii a jokki hunde ha a tawoyi ko ella ko ya accitu si a tawi ko faljere ko ya yilto e muɗum toroɗa ɓen feƴƴuɓe e muɗum ɓen mayɓe ɓen hara yiyano ɗum ɗon ko yo Allah yaafoɓe ɓe mara bakkatu si heɓay bakkatu ko an andu ɗon hande kadi wuuri e muɗum kadi deppiti e hoore muɗum yo Allah dandu en noon sifa ɗum ɗon haray e nder ndu lewru ɗo no woni événement ji buyi waɗuɗo e nder lewru ɗo no tawa e muɗum halkugol fir'auna laaminoɗo duuɓi 400 ans himo ka pouvoir haw hinni ana rabbukumul ala komi woni Allah mo ɓurɗo e towde o ma alimtu lakum min ilahin gayri sikkaɗo mari reweteɗo goo si wona min ndu bandiru laamino ndu misra ɗo ko e nder ndu lewru ɗo Allah woni ko halkimo no tawa kadi e ko ari e qissaji no wiira noon no sellima no sella ko tariha ko e nder ndu lewru ɗo annabi Yusuf alayhi salam o buganoka nder ko loyru no tawa kadi e qissaji arɗiɗin ko e nder ndu lewru ɗo kadi annabi Ibrahima alayhi salam o buganoka nder yiite Allah subhanahu wa ta'ala on o dandimo no tawa kadi e qissaji arɗiɗin kadi ko e nder ndu lewru ɗo kadi Allah subhanahu wa ta'ala danduno annabi Yunus haray ka nder reedu lingingin o luttari ton no ardiri noon e riwayaji buy buy ko tawata ari e muɗum no tawa noon e ko ɓuri e sellude kon ko waɗi e nder ndu lewru ɗo sahindinede sayyidna al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma tanira o nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam geɗal sayyidna Ali on makete ɓen sayyidna al-Husayn ko e nder ndu lewru ɗo woni ko ɓe wara ɓe sahindina e nder leydi Irak précisément ka wiyete ɗon Karbala ko e nder ndu lewru ɗo ɓe wara ɗum ko tanira o nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ƴetta eno baka e muɗum ɓe inno ko aw woni koho suka ɓen fof ka nder aljanna ɓe inna kadi yiɗatama sina aden gomɗinɗo añatama sina aden nafigijo radiyallahu ta'ala anhum ajma'in oɗo ko tanirawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam weltiniraɗo aljanna tawi hino wuuri mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam toɓɓi fembi ko on warira wono warirɗa noon no andirɗen noon e yewtoye fi makko ñandego inchallah koye nder ndu lewru ɗo kadi ɗum ɗon woni ko waɗi haray seydna al-Husayn oɗo mo anduɗen ko tawata ko tanirawo nelaɗo geɗal seydna aliya geɗal nene fatima oɗo koto makko ko seydna al-Hasan ko kanko men miññiti al-Husayn al-Hasan e al-Husayn enen buy e meɗen no faami ko siwtaɓe kono na siwtaɓe ko aden e koto muɗum oɗa hecci oɗa ko al-Hasan woni ko hecci seydna al-Husayn wonaɓe siwtaɓe few ko ɓe nene goto baba goto ko aden e koto mum haray no tawa e ko waɗi e nder lewru ndu ɗo kon haray sahindinede oɗo radiyallahu anhum ajma'in kanko e baba e makko e ɓeygure makko neɓe fof wa anna ma'ahu si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe si innama ñallal gotal pet sa horingal Allah yafotoma bakkatu hitande goto e men anda ko bakkatuji jelu o waɗi e nder hitande kontotako wakkiloɗa hoora ñallal gotal pet Allah yafoma bakkatu ko waɗɗa e nder hitande ko hombo yeeti en ɗum ɗo ko as-sadiqul masduq allazi la yantiqu anil hawa ko on neɗɗo gonguɗo gonginaɗo ɗum ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wowlirta kadi beleɗe kala ko o woli ko in huwa illa wahyun yuha haray ko wahyu woni ko wahina e makko ko ya heblo de maintenant awlitanoɗa compta calendrier on hande ko ɗiɗi simi faljari ka calendrier haray juma arowo ɗo wonay 9 hoora ndeññande hoora ase wona 10 hara innari noon juma tun horatake si tawi a eɓɓan fi juma tun jon noon wakkiloɗa waɗa alkamisa arowo watta ɗon juma watta asewe hara e heɓiɗo moƴƴereji buy ɗon si tawi 9 on ko ɗa a hawrodiri si tawi 10 on ko ɗa haray a hawrodiri gollitiraka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki e hadis gon ton ɓe inni wo man sama yawman kala horuɗo ñallal gotal pet na balɗe ɗiɗi dey fi sabilillah hara ko fi Allah horirɗa ngal
har hay sonnajo ma o fayda o andari hida hoori hakke ko tawata hida suudi dum e yingo wata goddo andane hara ko fi Allah horirdangal wo ba'adallahu wajhahu Allah woddintino e yeso mango o woddintina ma antigi anin naari e ngiyite ngen natoygol yite jahannama sabuina kharifan embere duubi cappanɗe jeeɗiɗi laakara subhanallah cappanɗe jeeɗiɗi laakara ñallal gotal laakara no foto a duubi wulure aduna sabu a hoori ñallal gotal fi Allah nañi horugol ha gayna hara ka yiya wo hino tutta ma hino ŋuŋi a faala tu yo yimɓe ɓe landoma ko honɗo ronki ma innami ɗo hoori ngal ñallal hino juuti san sera riyende tu hay hunde nafata on mo wonɗa yeetade ɗon o watama yuɓude joddi korka hay hunde ko andi joddi korka o ko wiyeteɗo Allah hakke non joddi korka ko mawli kon ka Allah accirayi ɗum ɗon hay malaikaɓe ɓe yoɓe windu joddi korka ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɓe maki Allah daali e hadisul qudusi as-sawmu li korka kan ko min Allah jeyka wa ana ajizi bihi ko min petti kadi wawi yoɓugol joddi korka wonande kala on horuɗo hara ko fi Allah o horiri sharti on hara ko fi Allah tentini non fewndo ɗo hoɗugol fewno ɗo ɗum ko baraji molanaɗi non yaasi on hino wuli kat ñallal ngal hino juuti futoro ari wo e 22h ko sulliɗaɗo wo ko ha 3h30 40 haray lenni maximum on non fuɗɗoɗa ɗon non hoora ha e 22h wallahi sa waɗiri ɗum ɗo hara ko fi Allah andu Allah woɗɗintini e yeeso magol yawmal qiyamati ñande mayɗa e natoygol yiite jahannama embere ka yarete duuɓi cappanɗe jeeɗɗi laakara musidɓe julɓe tedduɓe sa heɓi balɗe ɗiɗi non horaɗi hara ko fi Allah ɗum woni duuɓi 190 140 laakara sa heɓi balɗe tati horaɗe nder hitande fof ɗum heɓi duuɓi 110 ene ndareno wakkilotoɗo hoora tenen hoora alkamisa hara ko fi Allah wakkilotoɗo hoora 13 14 15 kala lewru hara ko fi Allah o hooriri o wakkilotoɗo hoora balɗe 10 arane ɗen ka donkin watta ɗon arafa on o wakkilotoɗo hoora 9 jombente o wakkilotoɗo hoora ñallal har hay goto andari himo hoori oɗo hara joddi makko ko andi ɗum woko Allah subhanahu wa ta'ala fi honnum tawata Allah o ƴetti korka kan o baki e makko hay e goto wawatama seedi tanade hiɗa hoori si wona Allah mulghuyub sina o Allah anduɗo ko wirni ko kanko pet wawma seedtanade wondema pellet kaari hino hoori ko ɗum sen addi ndaya aya arɗo on fi korka ko Allah inni ya ayyuhallazina amanu kono yo gomɗinɓe ko gomɗinɓe ɓen noddaɗo na yimɓe ɓen na julɓe ɓen ko amanu billahi wa rusuli amanu bil yawmil akhir amanu bil qadari khayrihi wa sharri ko ɓen woni ko noddaɗo gomɗinɓe Allah gomɗini nelaɓe gomɗini defte gomɗini malaika gomɗini koddiriye gomɗini wondema pellet ma yay immintine landite ko golluno kon fop yoɓe ko moƴƴi kon ko moƴƴi ko boni kon kadi ko boni ko ɓen Allah noddi ɗo oyni wo kutiba aleykum min Allah mi farli e dow moɗon asiyamu korka kono noon na onon tun kama kutiba alal lazin wano mi farlirno e dow ɓen min gablikum adiɓe on komi waɗani ɗum ɗo ko fi honɗum wona fi tun ko fi goɗɗum ko la'allakum belajo onon no gasa onon tattaɓuna on hulay Allah horon no hana horirede hoora tere maɗen fof ɗe hoora gite ɗen darata ko harmi hundukon wowlata ko harmi noppi ɗin heɗota ko harmi juuɗe ɗen memata ko harmi koyɗe ɗen yahata ka harmi hoora ɓandu ma num fop hoora ko ɗum wiyete korka hara wona horugol tun ñamari yarari rendari na ɗum ɗon tun ko ɗum ɗon woni nene on kono be calɗi ɗin kadi heɓo fi wonɗu nelaɗo sallam no maki e hadise goo ɓeyni wo neɗɗo man lam yada qawla zour wa shahadatu zour wal amalu bih kala mo accari wowlugol fenali settagol fenali e gollitirgol ɗum fa laysa lillahi haaja haaju Allah ala fi an yada ta'amahu wa sharaba de ronkata ñamugo ronka yargo ronka rendugol e sonnajo ma on kono a wowlay fenande a ño'ay a heɗitoto musique a ndaray ko harmi a yahay ka harmi haaju Allah ala e kan korka ma ɗon si tawi noon haaju Allah wonari e korka ma kan hay goto haajaka e makka ko ko wiyete dewe fop hay ko andi ko ɗum watte wo ko wiyeteɗo Allah jon noon siɗa faala yo Allah yoɓito e heɓa ɗi baraji wowlaɗi ɗo ko be hoora no hana horirede noon jonnita haqqeji ɗin fi yo Allah kadi jonnite joddimani
mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on o tawnunoɗo en Jombente ko feƴƴi o tawni en hikka yo tawni en kadi ko arata e duuɓi heewɗi kadi yo Allah arsiko en kadi wawgol waɗugol moƴƴereji landa ɗin e nder hittande nde fof tentini e ɗi lebbi horɓorteɗi ɗo aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصلاة بعد الفريضة وصلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان وصيام شهر الله المحرم. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo yettude Allah laawol ɗimmol kanko ɓuri handude ko yetta e dow nemaji makko ɗin. yo Allah waɗu e yetta e ɓe nemaji ɗin harana e yedda e ɓeɗi. ɓurnaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wo ko ɓuri moƴƴude e julde ɗen fof si farillaji ɗin feƴƴi subaka e fana e alansara e futoro e geeƴe ko ɗiɗi woni farillaji ɗin wo salatul layli ko juulugol jemma ko ɗum ɓuri moƴƴude e juldeji ɗin fof. ta lando e ɗum goɗɗo ko nelaɗo sallallahu humpituma subaka fana alansara futoro geeƴe ko ɗiɗi woni farillaji ɗin waktuji ɗin joyi mo juuli ɗiɗo joyi ɗa mari baraji wa julɗo waktuji 50 mo yeebi ɗiɗo joyi no foti mo mari bakkat wa yeebuɗo waktuji 50 jonno si ɗiɗo feƴƴi ɗiɗo joyi ko ɓuri moƴƴigol kon fof ko nde gorko immoto jemma puusa sonnajo on ma sonnajo on puusamo ma ɓe puusindira ɓe immo ɓe yaa ɓe salligo. si oɗa ronki oɗa findina oɗa, si oɗa ronki oɗa findina oɗa. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no du'ani ɓeɗo ɗiɗo wo rahimallahu imra'an ɓe maki mi toriki Allah yo Allahu yurme on gorko immiɗo jemma juulugol o findini sonna makko ɓe juuli. yo Allahu yurme on sonnajo immiɗo jemma fi juulugol o findini moodi makko yo ɓe juulu. wosi tawi oya wawari immagol na salagol o wawi ɓuɓɓingol jungo makko ngon fitta ka yeeso fiyo ngorre nden iwka yeeso moodi makko ma ka ɓeygu makko ɓe wawa rewgol Allah. ko woni yiɗugol moodi mo yiɗa ɓeygu mum ko ya yiɗamo moƴƴere nden laakara harana basenji ɗin tun ka aduna ɗo, yiyanamo moƴƴere nden laakara harana suudu laban ɗum tun ka aduna ɗo, yiyanamo moƴƴere nden laakara harana otowal ngal ɗo tun. ko ɓurno yiɗangol goɗɗo moƴƴere laakara ka nelaɗo ɓe du'aniɓen yo Allah yurme kaari neɗɗo fof no hani wakkilade fiya tawe ɓen du'anaɓe ɗon noon ko honnum ɓe waɗayno wo kala waɗɗo ɗum ɗo na sahaba ɓen tun jeeni sa immi ke jemmani joni a forsi sonnaji on no rewa moyen jiɗin fof hara na sonkugol na yennugol na ŋermugol rewra méthode ji ɗin fop ha wawa immade o heɓa darɗe ɗiɗi nelaɗo du'anike wo yo Allah yurme o. si tawi ko sonnaji on kadi Allah okki imanu ɓuuri e hoore gorkon kanka yo rewru ɗum na yo innu min ko kamɓe mi landitortako ɓe laa ko ya eto wakkiloɗa ɗon kadi ha o immo nelaɗo du'anike maɓɓe maki yo Allah yurmema yo Allah yurmema. iɗa andi noon pellet du'a nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wona ko ruttete. joni noon juulugol ngol jemma ko ɗum ɗon ɓuri e moƴƴude e kala juldeji ɗin fof si farillaji ɗin feƴƴi. wonon horugol ngol kadi ko ɓuri moƴƴude kon fof si sumaye on feƴƴi ko horugol e ndu lewru ɗo. hara yaka seede meɗen en fof musidɓe julɓe tedduɓe ta ndaru ko yaasi on wuli kon ɓe maki wo sumuta sihu hoore son hoori tun on heɓay cellal falaɗo heɓde cellal duumingal hara na dafalgal e comprimére yo duumo e korka Allah ittay kori ko fop kala ko woni ka ɓanduma o okkama kulol Allah. tuma de yiwɗa sonnajo ma on tawata wawatamo memude tawata ko fi kulol Allah hara heeɓi ko ɗaɓɓa kon ñameteji no woodi accari ɗon ñamugol saabu kulol Allah hiɗa hoori hara heeɓi ko ɗaɓɓa kon ko Allah ini fatazawwadu mi torike on yooɓe fa inna khayra zadi taqwa ko ɓuri moƴƴude e jewɓari ko yarete lakara kon fo ko kulol Allah. horugol ngol noon no tawa e ko okkata goɗɗo kulol Allah. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en kulol Allah kene e gundo. toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en kulol Allah kene e gundo. toriki Allah yo Allah okku en kulol makko ngol kene e gundo. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on andeji ɗi yo Allah on ittuɗi. toriki Allah bakkatuji ɗi yo Allah on yaafoɗi. fayɓe ɓe yo Allah on fewnuɓe, marɓe ɓe yo Allah on ɓeydanɓe, karamokoɓe yo Allah on hiwɓe, ɓe maraɓen kadi yo Allah okkorɓe gandal wondugal nafa e barke. yo Allah moƴƴinan en dow moƴƴinan en ka meɗen. yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe leydi ndi yiɗi ɓiɓɓe leydi ndin. yo Allah waɗu ɓiɓɓe leydi ndin fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe lamɓe ɓen teddinayɓe lamɓe ɓen. mi toriki Allah yo Allah huuro en ko yaaforay. yo Allah wurno en hoore o aduna fodde gurnan no moƴƴani en.
ñande tawata ko lakara moƴƴani yo Allah ƴettutu e nden ñande yo Allah on longin en kalimatu tawhid nde hiɗen maaya toriki Allah bakkatuji meɗen janɗi fanɗi suuɗi feeñi ko tewa e ko hawra fof yo Allah o yaafo yo Allah taw aljanna on ko fimen woni ko tagira toriki Allah wata Allah waɗu geɓal yiite jahannama e ɓalli meɗen enen e mawɓe meɗen wuruɓe e fatiɓe yo Allah yaafo mawɓe men ardiɓe fof e dendagal ardiɓe julɓe kala ko ɓe hawrodirno e sawaba yo Allah yoɓerɓe firdawsil ala kala ko ɓe wopuno yo Allah yaforɓe saabu yurmede ɓiɓɓe meɗen ɓe yo Allah fewnuɓe hoore lawol l'islam kala joguiɗo jang e ɓuttuka ɓe guura yo Allah duminanmo kala joguiɗo ande sohla yo Allah on ittanmo marɓe jawdi ɓe yo Allah on ɓeydanɓe maporɓe kaydiji ɓe yo Allah on okkorɓe toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah okkor kala mo joga e kaydi waɗa kaydini kay hara ko rewirde Allah jogiɓɓe yo Allah danduɓe bone ko wowla e munkom yo Allah waɗu luttuni hande ko nafirde rewirde Allah toriki Allah yo Allah fooli l'islam toriki Allah yo Allah fooli l'islam yo Allah tabintin sunna toriki Allah kala wonɗo fiino l'islam yara yeeso yo Allah woni ballo makko kala wonɗo gaño l'islam e julɓe ɓen fof toriki Allah yo Allah ronkimmo yo Allah okkormo ko hilno sela l'islam e julɓe ɓen rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada allahumma la tufarrig hadha al-jam illa bi dhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutaqabbal mabrur allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma allahumma la taj'al fina wala ma'na wala min baynina shaqiyyan wala matrudan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin musidɗo meɗen no addi ɗo buuɗi 50 himo tori du'a yo Allah okkormo ko faala ko yo Allah dandumo ko huli ko ɓe sabilillahi ko waɗa kala waɗɗo to mbuuɗi yo Allah lontinanmo siko goɗɗum o huli yo Allah on dandumo siko goɗɗum o faala yo Allah on okkumo mi toriki Allah yo Allah okkormo be meɗen ko waɗa fi Allah toriki Allah arsi ko en ardingol ko adi en ardinede rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin